Abasore babiri baturuka mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Nyamiyaga bafatiwe mu mujyi wa Kigali bari kugurisha moto ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi moto mu busanzwe ihagaze agaciro ka miliyoni hafi 3 mu mafaranga y'u Rwanda iyo ari nshyashya. Bafashwe ubwo bayigurishaga ibihumbi 100, byaje gupererezwa ndetse bikagaragaza ko iyi moto yari yibwe iturutse muri aka karere. Polisi y'u Rwanda yaje kuba igaragaza ko yafashe iyi moto nyuma y'uko uwayibwe yitabaje inzego za RIB zimwegereye, hanyuma bagakora iperereza, hanyuma iyi moto nyine avuga plaque yayo, hanyuma iza kubifatwa nyuma y'uko hari hatanzwe amakuru ko iyi moto yageze mu mujyi wa Kigali. Gusa abari bagize uruhare mu kuyiba nyine baje gufatwa, barabyemera ko bari bayibye, hanyuma biza kugaragara nk'ibitangaza ubwo baje kuvuga yuko bari kwigurisha amafaranga ibihumbi 100 gusa byonyine. Umwe mu bibye iyi moto yabajijwe n'itangazamakuru icyamutiye kwiba iyi moto ndetse anashakamo amafaranga make bene aka kageni. Avuga yuko bari bafite ibibazo byo mu miryango yabo ndetse bakinnye cyane mu buryo budasanzwe, aho nyine bashakaga amafaranga byihutirwa ku buryo bashakaga ibihumbi 100 kuko bari basezeranye ko rwose afata ibihumbi 50 n'undi 50, hanyuma bagatega bagasubira ibyumba. Ibi ngibi biri mu byanenzwe n'abatari bake by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane yuko bagomeje bavuga yuko iki ari igikorwa kigayitse ahanini biturutse ku kuba ubujura bwa moto bwarafashe indi ntera. Ishami rya polisi rikorera mu muhanda ritangaza yuko buri mwaka hafatwa moto zirenga 300 zibwe hanyuma zigasubizwa ba nyirazo. Muri iyi minsi ya none ubujura bwa moto bwafashe indi ntera, gusa leta y'u Rwanda cyane cyane ishami rya polisi ryo mu muhanda ryafashe ingamba zirimo nyine gukaza umutekano, ubu by'umwihariko ku ibinyabiziga byibwa hari n'urutse ku kuba nyine hafatwa nimero zabyo ndetse n'ibindi bibiranga bitandukanye bituma ibinyabiziga bitandukana mu miterere. Biri no mu bintu byatumye leta y'u Rwanda nyine ikaziza ingamba ikanafata iyibwa rya moto zirenga ibihumbi n'ibihumbagiza mu myaka itandukanye ishize. Mu myaka yashize byoroheraga umujura wa moto kuba yayiba akayiheza, gusa uko imyaka yagiye yicuma leta y'u Rwanda, polisi y'u Rwanda by'umwihariko ishami ryo mu muhanda bagiye bakaza ingamba z'umutekano zirimo nyine gushyira nimero ku binyabiziga, yaba nimero zigaragara ndetse n'izitagaragara. Polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda kandi igomeza ishishikariza abaturage kuba ijisho rya bagenzi babo, by'umwihariko hagakumirwa ubujura bwa moto cyane cyane bw'ibinyabiziga bitandukanye, cyane yuko bumaze gufata indi ntera kandi ababukora barize amayira atandukanye yo gusibanganya ibimenyetso. Gusa leta y'u Rwanda by'umwihariko polisi y'u Rwanda nayo iri maso mu gufata abantu bandutse bagahanwa by'intangarugero. Nshuti bakunze mudahwema kubana natwe hano wisanze iri kuri Taifa Rwanda. Nimba uri mushyashya icyo usabwa ni ukanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Imana ibishimire kandi ikomeze ibane namwe.